Paguduk kasabot ya. Tadi anak kecil deh. Si Somoni mah mau karo Maiku. Baru matobin. Las maroha. Gani, gani mau oras mah anak kone deh. Gani meta. Orang. Malero, gitu kan. Gimana kok? Kalau kau nak dulu dari mana? Ke Mas Sauda, masuk kamu. Sudah arah-arahnya dulu. Kami somma rumah muda, tulang kami orang nyari sodor tunggal. Sidor sodor tunggal. Kami somma masuk tulang kami tak punah. Tulang kami tak punah. Tulang kami
Mudah-mudahan Pak Karul
langsung waktu sih. Gabi emang gabi. Inatta sorry pada sok sore wanuk tutup sudah kita naliat nalulu. Besok kami jong-jong bolani hasuhuton. Mangido kami marsatabi 10 jari-jari pa 10 sara si Madjunjung. Terlumabit di hamuna hula-hula nami. Raja si Mangusong ima nadi hutaon. Satabi raja nami asa kami nang manortor, kami nang marangi budaya jutun. Asa upake kami majo. Sadario namang raja do kami nang namoray ima alaman muno. Tersongon ima buah-buah nami tuhamuna raja ni hula-hula nami. Raja si Mangusong nadong di lubab binangon. Mula tema. Jadi amang permusik nami Gabi emang gabi. alanang bulan nami mator-tor nami kami namar hamarangi peparan nyopu nami Raja Tugasirai asa disok kami jong-jong ni mana manontor kami bulan diasutun Raja Nabi do tamu inak story pada setabi mangidu kami tuhamu sahalamuna hupa radi kami beon namang raja nami mutik separe dedeon dangalani hamoraon nami raja nami manang alani haga beon nami nadalan nami do amang raja do tamu inang namorai mangidu tangiak sian amat tade bata at di pai torakon amat tade bata di arak nami do paruman nami on mar anak marboru asa dohono matutu sokono dong ina tua-tua asa nyukalala matutu tari do sikoro di dolo di purba tua bubut bayat tok solok bunga-bunga asa pasorak kolamat tadi matama di anak namion doho di paroman namion anak dat doho anak dari boy si pajudut dut boru boy paulaya asa patik tak pagabe raja nami bari garati nawotabuan hari anak kami mau bagabe doho paroman namion anu dengan be nasida masih Paulo Ini matutu. amak par musik Gabi emang gabi. asa siadur mula-mula banda tututu siadur mula topa ban mamang
godang mula-mula las padu matu godak sobana tuloy ba mam Baik nama apa? Si Lo. Dur maton pa asaban matong godak siatur maranak godak siatur marburu anggi atong atur maranak anak nabi do parmain no atur do marburu las padu matusi tu godang didang anggi atibu atong madidang anak madidang buru anak do parwan nabi ban mamang ban Baik nama kodang. si bay mang mese godang ni sapara marorot anggi atutu di paror adat di paroh uhum hitau salu na sahat tu duluan narion jadi las padu matusi mese amang godang ni marangi kami peparani punami raja tugas rait rap asa bidua matutu tanulia dengan mayatong manong nagabi parhutan ban manihamu amang godak sila dia las ban godak sila dia ni gabi mang gabi Baik nama kodang mengaliri.
nami disude na iyak kapangiduan nami amang do tamu na inang ngatung masa dengan di baik kamu halana na ujungan nami matortor nami asa tinahu main natutumul tiyo dengan mayatong binantu panguhatan bayang mamang godak si tiyo-tiyoy padumo mga tuhasahatan Baik nama promosita. Saya dua dulu. Jadi mah alana naik pator-tor nami ma anak nami doot parumahan nami asaban maju amang godak sape-sape asa usape yang kami ulos tu anak nami doot tu parumahan nami agi yang matutuk sape tua tu anak nami tu joluan diario bama manggut
Nah masih saat-saat na yamang las badong matu si tiu-tiu na Gaya na. Kita salut na sian hami ho partu gora-gora ni protokol na kisa nakapardungan sa utao perlungkuan suaksoni nang ale-ale pemerintah setempat do pagula dunia nung adisok di hami jong-jong molotik songonite haroro nami nga magbabay nung mungkin na narkwa kaulaw na kanarebot mungkin sorry mati hamu pengantin na dua sian hami perlungkuan nakkalala nung atong nasruhan nami di hari sedarion dinaum saut hamu Macaro pasuk-pasuk pardongan sari peoni margi ite na poso nituani anggiang matutuga beri matang kasih tiru kamu dumatang kasih pagi tiru tujuan narion anggiang matutuga masuk-masuk antai martuani wata asa dapat dihawuat dong asa dong haluk kong menatok tugu-tugu dulu betul nanti jetuk tugu di orbo nang saur batu mau tok pairing anak pairing buru saat tahu tok cuma margisa atau cuma marga saloma inatok sunjung loma atok sinabon mana dia tok malakat bisima tok dapotan Madu. asa dulu ini berubah tua menatok dekat di marmata motor nang saur batu mau tok jalasi torok pinopat naik emang patenami gabera tok mahami siang kali ane dong sahuda kapal lunggur ama patenami gabera gabi ana senang terima mula dia gabi mula dia moral mula dia sanabon asanggi dia tong di pasar amat terewata tu pengantin baru tamama itu marsopa to matarewata laos padamang ma diami godang mula-mula las padung moto godak sopa-sopai laos padamang ma diami godang na titir maranak titir marboru asanggi atong titir marboru imadi pengantin baru tujuan nyaron mama sumasok tong amata martua ibata laos padung udah matu godak sikio tu godak kesehatan ni asanggi tujuan nak kapasari tujuan nak kapasamutara tong di pengantin baru tujuan nyaron laos padamang ma Firman por tu cara cara, alusi mau itu seruan
5 doang itu pengantin baru. Anjir mah itu terus marohamuna menjalani hidup baru muna. begitu burta berkerai otak tokala Karena masuk-masuk kami tunggu nanti ada ini dengan nami terus marohamuna membentuk keluarga baru. Ulang itu berga pengidon nami. Di hamu permusik kami baik kamu mah godang mula-mula godak sopa do godak satu marang berborui lah baru mudah mah godang madir do tua satan harus studio nih mulate buti mah